Evo ovako, dragi drugari, danas je subota, znači vikend, neradni dan. I idemo polako sada malo da se provozamo, to jest idemo da uzmemo jednu kaficu i polako da operamo u stvari još jedan auto. Da. To jest ovaj sad u kojem se nalazim trenutno. Prvo sam pravo auto od supruge, normalno supruga prva uvijek. Zapamtite muškarci, supruga, devojka, švalerka. Samo da niko ne čuje, da žene ne čuju, znači švalerke isto polaze na prvo mjesto, pa onda tek mi muški. Dragi moji drugari, polako se vozimo. Ovo je stvari jedan test moj video da vidimo kako će to da izgleda. Pošto nisam nikad snimao, sad kao snimam nešto. Sad kako to izgleda, ja ne znam. Pokušat ću da vidimo kako to izgleda. Ako bude ok, radimo video. Ako ne bude ok, onda i ne radimo. A zašto je to sad tako? Mene živo zanima. Dobro. Eto, tako to ide. Možemo da snimamo stvari i kako to ide naprijed ovako. Simpatično. Upravo smo prošli policiju, pa sam se razmišljao da li će da krene za mnom, da li sam postavio kameru kako je to dozvoljeno. Nadam se da jesam. Idemo! Hey, what's going on? I'm Tina, the Kiss $25,000 sound. We officially kicked it off on Thursday morning. And you know what? I think Mocha... I šta radimo? Slušamo lokalnu radio stanicu 92.5 ili 92.5, pardon, Kiss radio. To ovako slušam kad nigdje ne idem, kad se vozim samo po gradu. Inače šta radim? Kad radim, onda recimo idemo na AM i slušamo 680 News. Ovo je radio koji daje 680 News, znači Toronto, GTA area. Slušate non stop vijesti, situacija na putevima, prognoze. Znači, što je najvažnije u stvari, zašto ja slušam, to jest kakva je situacija na putevima. Autoputevima, da li ima udesa, da li ima neki zastoja, da li ovo. To mi je jako bitno, pošto se bavim tim poslom, da znam šta se dešava, ukoliko nešto ima, da mogu na vrijeme da izađem, da obiđem, recimo, neki udesi i tako te stvari. Eto to, onda se mi vraćamo na 92.5.
stižemo. Stižemo. Idemo. Idemo, idemo. Car wash entrance, evo, idemo tu da ponovimo radnje koje smo već obavili jutros. Znači, evo ga, sad treba jedna strana da uperi ovaj kanal i onda se to stavi u neutralno ovdje i poslije dođe neke tu kuke. Welcome to Canadian Tire. Please ensure your vehicle is in neutral. Don't touch your brakes or steering. Enter your 5-digit code or swipe your card now. Your code number has been accepted. Please ensure your vehicle is in neutral. Don't touch your brakes or steering. Sit back. Enjoy the wash. Sit back and enjoy the wash. Evo, sad ćemo da enjoyamo, da uživamo u pranju automobila. Znači, sad ništa ne radimo, evo, samo sjedimo. Evo ga. Ovdje dolje imaju na ovih rešetkama, sad imaju dole, imaju prskalice, evo i ovdje dole, koje odozdo peru, znači odozdo. A sad dolaze prskalice sa strana, odozgo je sa strana. Sad će pušte šampone raznim bojama. Ovdje je u stvari ovo vaksanje prvo. Ali osjeti se u automobilu kako to miriši. Evo, boje i bojice zamračuje. Pranje, pa ispiranje i na kraju imamo, tamo izlaze kod vrata, imamo feno, to je ventilatore koji duvaju i suše.
Evo piše go. Ali ja čekam da ga malo još ovo izgovara. Evo, idemo. To bi bilo to brzinsko pranje. Brzinsko pranje. Vrijeme ide dalje, po sunčicu bira kroj. Ne znam kud me šalje ovaj život moj. Vrijeme ide dalje, osjećam se jače i jače. Doko nešto u meni ne slaže se sa mnom, zove me i plače. Sjetim se ponekad da se opet vratim u svoj rodni kraj. Tamo me čekaju svi, i majka i drugovi. I sjetim se ponekad da se opet vratim u svoj rodni kraj. Tamo me čekaju svi, i majka i drugovi. A vrijeme ide dalje, po sunčicu bira kroj. Ne znam kud me šalje ovaj život moj. A vrijeme ide dalje, osjećam se jače i jače. Duboko nešto u meni ne slaže se sa mnom, zove me i plače. Sjetim se ponekad da se opet vratim u svoj rodni kraj. Tamo me čekaju svi,